Ka District Hub for Empowerment of Women jong ka ribhoy menta kasngi ka Shiphoterik Urisau ka Larake Kerpang ya kasngi ki khna kanthe balatip kum ka International Day of the Girl Child halor ka phang Girl Vision for the Future ya kani ka program la pelong ha ka Prime Hub IVCS Umdihar Ribhoy District. Hakani kasngi lawan bandon bentalang do uba Orville Isaac Mazar Deputy Commandant ke 6 Battalion Kum Ukongsan haka jingdon ringkat ke Kong FN Sun District Social Welfare Officer ke Kong SM Bang District Program Officer ke Kong Deborah Rapsang ke Belawan ban Mikmat na ke District Hub for Empowerment of Women bat kentup ru kilong kemi ki kena bat kisamla na kiwe-kiwe. Office rekam terbaik supplementary nutrition program syaki kilong kemi ki arnet ki khulung berkunjung ki khnama apa kan ka SDS ni dan ka scheme for adolescent girls kata kepada yang khasau kelas 6 ni ayat kita ki Jimbang balik ayat ki Jimbang aku mengitip kita ki challenges ki khna samla ni ki jike ki khna samla kadai kata ka Jimbang kata Jimbang Dunabang mungkin orang kata low nutrition no ni dan pergi kena sama juga majority lah dan ni head ni thong ka stam jok people all of us we are anemic mo se kata kajing dina senang ada met ka jogi mo kita di challenges jogi kita challenges gini kita low health na kita di belong di beduna kan syak lan ni lo kita ni ibu kita lo iswai dai di kadang sakit challenges sakit adolescent girls kadang kata teenage pregnancy kajing yo lock na nanti kajing pun haki adolescent stage mo memandai dan yo ni dan kata kajing tak school support shitek port kata school drop out kajing lehe kajing syak lehe haki bayi bullying dan syak bullying nai oh kelak deh kena kertai dan para shitek kena sendang mo ni dan kata kajing kata mengilang kadang century juga kata online harassment bakunta terter online harassment itu kini online di mobile phone di internet no kajing mong la kan pediang ya kami kapha ka jumi taka body image ngimhun miras ngadia yang sengaja report kata ka body image ngimhun kata di challenges bangidon ki kita samla ka jumi mo samla kata mikpa but away issue ko apa banta chandasi kamdesh tang ki drugs is important. Mental health is also equally important. Jingka jingkya jongka jingmut jingsabhat. Kata kali gawe ka ba unjudan bayakra. Kinlap news kata ka basosi ba kinlap ba kita ilong bukti yap nakadaw jong mobile phone naki pun gidaw. Ikna samajungi bukti tingap. Kung kata baro nang ipi kali bamdan ka jingekran hi ngasem kala mandir ngamna kanno kala mandan ki issues ki ba check ki jat ka bangir gimtet. Tambang ka mental health suwa mata fi iklan da men khat iklan ki sofan internal juga kabiang dekat internal apa kambiang pat kata ka digawan major problem himdan sisa kamun ka hajing kamet ka bukat ka mental health juga kambiang di kata di topik ka mentang asa explore natapaan hakiki isngit ng panong ka program ka government ug initiate po na ki programs when it comes to mental health kadi gawe ka bakum feed mi paro pilai konjuki man kasing for example man kasi ti ga konjuki let mare step na let kai football ne ile ko no kam ka ki imang kasi kalong routine jeni sang kata ka routine ka phet isong biya kamera impo asyo kan tuloy panlok ne tagan something ka phet hi harta ko nga thay kung kimi pa nangam no expert nga thay kulang expert mo ki man lak kung kita ki problem kan kita binya shock binya trend excuse ki hoy ila anum krani ki tama excuse ki la ila but you are not judging him or her tama ki kwa shisha ba ki ka problem jeni nanta ka sabi ko excuse ka kaching sisha maybe the problem at school maybe the problem here maybe the problem kung kani problem ko bumanta teenage pregnancy also kani ko very big issue so many things are there no ipi tambal ada kadan open communication lada kadan ka open communication kung police department ug encourage bit barbar man papor bagi kina samla ki schools bagi man ha police station nomor 1 ha police station lo kani gawe asay mo mata nga kay bilaya dia nang tinggi bangun police station dia nang ya lakam nut dalam taman dulu. Lanut. Dan so yang kata jingting mata. Apa fi iya nga masuwang nga smile kum dia dan police station nga smile kum chu. Lada kim smile gitu nga onge nga, as kan smile iki. Hoy kam jumi ke kya
di officer jumi kita istang pasti dapat make yang surat ia lek kam cat kita nama kajenjat kam police department. Nama kadang kowe ko belum rewarding hatu kata-kata nomor ba. Nak police department ru ngala yo kajing sampang kan ni. Ngadi bure wala ko mo fi min swa. Ngadi tang manyaran tang man kare min. Wala man yang nek khmat bantan ru ngadi ba Kamal limba ke experience yo na encourage ki idan ki vacancies na share skill ki ban sami na police department daw ina pa rin ki if I see you as an officer kanong ko recommend yang niyo mangido kampulat ikibre ki balang aware mido kampulat ikibre ki balang bersyamhang ibenyalang ni department syakwan kung ni service kadang yayat one year gilaban retire mido kampung ya ki youth banlam nanti banyak chakmat dan kit man I advise kung ni dan next month sa program ka ba ichak program niyo lang kren Training sana samla training girang ba naman borong ito kam hiru kunjuk training nga bakay nga basa gali kata problem nga mga tek ada kam ka awareness nga wanay awareness na bajing siya ada kam siya ka awareness na pi Tapi batay nga pen sa kalong bunyi menta pim patas subha maybe batay nga mo pa dandan makam dan kat kajing nang jing start kamput kam dita mo kulit pa social skills kajing nang ban keren kali kalong most important. Tetapi nang di start di syong di handang kam da jing mo